pagharong at yung siping mo signalan mo. Yarap na kamaking ko as emiti ko
We guarantee and testify that for the greater glory of God and the veneration of His saints, we give a particle from the bones of Saint Dominic de Guzman, priest, founder of the Order of Preachers, and from the bones of Saint Pius V, Chapel of the Holy Relics, Order of the Discalced Augustinians, Philippine Province of Saint Nicholas of Tolentino. To all who will read this document, that for the greater glory of the Almighty God and the veneration of His saints, we guarantee and testify that from the authentic relics which are preserved in our chapel, we extracted a piece from the veil of the Blessed Virgin Mary and have reverently placed it in a round metallic case covered by crystal, bound by red colored thread, and sealed with the seal of our office, and that we have handed them over with permission to expose for public veneration of the faithful according to the norms of canon law. From the Chapel of Holy Relics, on the 31st day of May in the year of our Lord 2021. Nandito na po ang mga relics, mga banal na alaala ng ating mahal na ina, ang Birhen Maria, si Saint Dominic de Guzman, and Saint Pope Pius V. Bakit tatlo? Mayroon pong koneksyon ang tatlong ito. Number one, the Blessed Virgin Mary. She also experienced strong winds, strong hail, strong storms nung pinalita ng Anghel Gabriel that she will conceive and will bear a son. Anong tanong na ng mahal na Birhen Maria? How can this be since I have no husband? I am a virgin. Paano ako maglilihi at mga anak kung ako'y dalaga? Isang malaking problema. No po? Pero nagtagumpay. Noong siya'y manganganak na ano pang malaking problema nung nabalita ni San Jose, gusto niyang hiwalayan. Na siya'y nagdadalang tao na hindi pa man nagsama. Isang malaking unos, problema, nung siya'y isisilang na ang ating mahal na Panginoon, there was no room for them. At nung siya'y isinilang, gustong patayin ni Haring Herodes. Pero sa bandang huli, siya'y nagtagumpay through the power, the grace of our Lord Jesus Christ. Si Saint Dominic, pangalawa po si Saint Dominic. Anong nangyari kay Saint Dominic? Noong kapanahunan ni Saint Dominic, mayroong heresy, Albigensian heresy. Ano pong sinasabi ni Albigensius? Dalawa daw ang Diyos. Yung mabuti at ang masama. Anuman ang hindi mo nakikita ay ang mabuti. Ang hindi mo nakikita ay ang mabuti. Pero kapag nakikita mo, hindi na mabuti. Kaya si Jesus nakikita mo, siya ay hindi mabuti. Siya ay isang tao lamang. They denied the divinity of Jesus. They denied the Pope. They denied the sacraments. At ano pong ginawa ni Saint Dominic? Nagdasal. At habang nagdadasal sa kanilang chapel, nagpakita ang mahal na Birhen Maria sa kanya at tinuruan ng pagrorosaryo. At sabi niya, dasalin ang Santo Rosario at you propagate
the devotion to the Holy Rosary, magdasal. At siya po'y nagdasal, ginawa niya ang pinagagawa ng ating mahal na ina. And many Catholics who left their faith, nagbalik muli sa kanilang pananampalataya bilang Katoliko through the intercession of our dear Mother Mary. At sino po si Pope Pius V? Si Pope Pius V noong nagka-battle, labanan sa Lepanto sa Greece. Ano po? Anong nangyari doon? Naglaban po yung mga Katoliko at ang mga Turks, mga Muslim. Dehado po yung mga Katoliko. Dehadong-dehado. Anong sinabi ni Pope Pius V? He called on all the Catholics to pray the Rosary. Alam po ninyo kung anong nangyari? Nagtagumpay ang mga Katoliko laban sa mga kaaway. At ito po sabi ni Pope Pius V noon, nagtagumpay tayo through the intercession of our dear Mother Mary. And as a gratitude to our Mother, sinabi ni Pope Pius V noon, in-institute niya, ipinigay niya ang title kay Mama Mary, Our Lady of Victory. At isinama niya sa litany of the Blessed Virgin Mary, Mary, Help of Christians. Kaya po tatlo. Ano po? Blessed Virgin Mary, Saint Dominic, and Saint Pope Pius V. Maraming salamat sa kanilang tatlo. Maraming salamat at sila po ngayon ay nasa sa atin. Hilingin po natin ang kanilang patnubay, panalangin. Naway, kung sila ay naging banal, pwede rin tayong maging banal. Sabi po ni Saint Ignatius of Loyola habang siya ay nagpapagaling. Nakita niya ang Biblia at ang isang aklat, The Lives of the Saints. Nung binasa niya ang mga buhay ng mga banal, sinabi ni San Ignacio, kung ang mga taong ito ay naging banal, ako'y tao rin at pwede rin akong maging banal. Our Lady of the Most Holy Rosary, pray for us. Saint Dominic de Guzman, pray for us. Saint Pope Pius V, pray for us. Amen. Pangadyan tayo ing orasyon, kilagyoning igpa, amponing anak, amponing banal Espiritu. Amen. Ing anghel ning Ginoo pabalwane ing Birhen Maria, at kinagliya lalang banal na Espiritu. Bapo Maria, mipno ka king grasya, ingganang Diyos at tsukeka, nuwan ka karing sablang babay, at nuwan niya panamaning bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kayo makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi, iyanasa. Ani ko alipaning Ginoo, malyari kabud ka na ako, anting kingkas mong amano. Bapo Maria, mipno ka king grasya, ingganang Diyos at tsukeka, nuwan ka karing sablang babay, at nuwan niya panamaning bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kayo makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi, iyanasa. Ing Divino Verbo, may katawan niyang tao, at may kisaut ya kaya katam.
Bapo Maria, mipno ka king grasya, inggan ng Diyos at tsukeka, nuwan ka karing sablang babay, at nuwan niya panamaning bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang induling Diyos, ipanalangin mo kayo makasalanan, ngayon at king oras ng kamatayan mi, iyanasa. Ipanalangin mo kami, O Santang Induling Diyos. Baming apang ay tuliran, nabangnan ng pengako ng Yesu Kristong ginuta mo, iyanasa. Manalangin tamo. Tapukaran mo sa apong grasya, ginuming Diyos, ling kaladwang mo. Arampat king pamamalita ng anghel, akilala mi ing pamikatawan ng taong Yesu Kristo, anak mo. Uli na naman ning pamaylasan at kamatayan king krus. Apakyabutan mi naman sana yung ligaya ng pangsubli ng bebye. Alang-alang sa po iti, king ginumi mo rin Yesu Kristo. Amen. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit mangdaman king alananga, iyanasa. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit manggaman king alananga, iyanasa. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit manggaman king alananga, iyanasa. Kilagyo ning igpa, ampon ning anak, ampon ning banal na Espiritu. Iyanasa. Bilang balayan na mitipon para kaniding kapag masusyan, pakisabi mi po, pakisigraduan na isulat ka rin kaya katamang contact tracing forms, inkumpleto ang updated a detalye, din kaya katamang set number pakapaskil na king lalamda rin kaya katamang luklukan, isulod yun pong masalese din kaya kayong face mask at face shield hanggang mayari po yung misa, takal pong salamat. Maya payabak po kaya kayungan, mitipon tamo po ngeni batayang samban, purian at pasalamatan, ing malugod at mapamakalulong Diyos. Kaniding Santa Misa, pasalamat la po ding makatuki. Paraking kapasalamatan da po di William Yao, the family of the late Felicidad Manansala, Waldorf and Rosal family, Helen San Pablo, Florentina Alves, Adier David, Zenaida David, Princess Karingal, Calfriend Manufacturing Philippines Incorporated, Puro Ginto, Mr. and Mrs. Onofre and Esther Cunan and family, Marilee Carillo and family, Cecilia Caril, Cristally Dizon and family, Mr. and Mrs. Ryan Calara, Zian Adriela Calara, Ryan Margo Calara, Mendoza family, Roque family, Pangan family, para King Aldo anibersaryo ng Karelang Kebaitan, Derek Christine Tan, Bibo Tan, Beng Alamares, Tessie Lagman. Para kang physical lang pong spiritual pasalamat ng Tangpyo and Mang Auring Between and family. Para king kapaldanan kakatawa ng pong spiritual ng Pope Francis. Para king kayadwananda at pamanantabi ng banal espiritu, karing families and friends of Father Nolly, Father Meg, Father Mark, and Father Marvin, HRP staff and mandated organizations, Mario Trinidad Lizatin and family, Rodolfo and Vice Governor Lilia Nanay Pineda and family, Governor Dennis Sanyoli Pineda and family, Rosel Pineda, Sel Puno, Cecilia and Miguel de Castro, Alan and Edna Vitug and family, Francia Manyalak, Ryan Leslie Quinto, Grace Santa Ana, Joel Santa Ana, Juan Jose Santa Ana, Noel Manangkil, Josephine Gonzalez, Marian Manangkil, Joy Espino, Julian and Des Tino, DMI Daughters of Mary Immaculate and their families, Kubakob family, Carino family, Dumagin family, para king malalagwang kapaldanan dari Tangpyo and Mang Auring Between, Ricardo Ramirez Sr., Helen San Pablo, Lawrence, Renato M. Panganiban, Rodolfo Dizon, Tess Pabalan, Ricardo Ramirez Sr. and family, Adrian and Edita Gonzalez and family, Julie Fabella,
Ganakantala naman din kaluguran tamang mayango na biye, lalong-lalo na ri Teresita Wilkerson, Aurora Nepomuceno Valdez, Dr. P.J. Nepomuceno, Monsignor Cosme Between, Monsignor Andres Between, Reverend Father Marcelino Miranda, Jose Joaquina Between, Antonio Dizon, Lourdes Dizon, Mariam and Maisel Wong Gonzalez, Rodrigo Wong Gonzalez II, Alfonso Wong, Emilia and Santiago Gonzalez, Francisco and Francisca de Choco, Alfredo Chao, Chua Tang Eng, Yao Bunkeng, Edward Yao, Santiago Tay, Antonia Reyes, Maximo Chao, Simeona, Maria, Cecilia, Manuela, Abraham Tayag, Jose Sensing Suarez, Sofia Suarez, Reynaldo Reyes, Herminia Reyes, Chito Reyes, Sofia Malyari, Aurora Suarez, Felipe Bon Jr., Rosenda Malig, Elvira Dizon, Emilia L. Manaloto, Maria Teresa Javier, Francisco and Gelacia Ortega, Ernesto Ortega, Mark Oliver Cruz, Robin Guevara, DC David, Keith Jerome David, Ricardo and Demetria Pineda, Elpidio and Amanda Corpin, Emerson Corpin, Pelagia Alfonso, Soul Nearest the Gates of Heaven, Nicolasa Pineda, Manolito Gueco, Carlito Mendoza, Lorenza de Guzman, Lucas de Guzman, Vicente Martin Rivera, Gertrudes David, Ricardo Bermudo, Venancio David, Edilberto Santos David, Tita Veneros Dizon Lick Halter, Orea Montalvo, Eusebia Roan Franciscus Ramirez, Shane Canning, Vanjo Conrado Estrella, Edgardo Ermelo Efren Sr., Elizabeth and Bienvenido, George P. Bustos III, Felipe Tan, Primitiva Tan, Angelito Tan, Pablo Espiritu, Lucia Espiritu, Juanita Espiritu, Carmen Dizon de la Cruz, Seferina Dizon, Roberto de la Cruz, and Bienvenido, Anita Ocampo, Wilfredo, Wilma, Abelardo, Gilbert Hizon Polintan, Milagros Tuazon, Pablo Tuazon, Pacifico Ginto, Erlinda Ginto, Purita Canlas, Roberto Garcia, Jose Zapata, Tomas Figueroa, Rufina Figueroa, Teresa Figueroa, Cheriza May David, Marina Zapata, Carmelo Tarzan Lasatin, Aurora Pinky Mercado, Rosaria Gomez Aquino, Chodoro Siron Sr., Archimedes de Guzman, Elias Gonzalez, Susana Milagros, Leria Hamisola, Joey Pingol, Francisca Pingol, Ana Marie Santos, Saturnino Alianige, Eusebia Alianige, Carmelino Alianige, Robert Masangkay, Maria Torno, Lucy Torno, Alberto Torno, Jacob Nakpil, Amador Valencia, Lourdes Manalo, Pelaya Manalo, Apong Taring Manalo, Del Sibog, Erlinda Sibog, Father Odon Santos, Father De La Paz, Father Victoria, Agapito Baluyot, Soledad Baluyot, Paul Brian Agasul, Evangeline Estrada, Reseline Lontok, Rolando Lontok, Pedro Angeles, pangaditala di sablang kaladwa, lalong-lalo na ring mangailangan kim pakalolo ng Ginoo. Ing magmisa tamo po, Ireverendo Padre Nolasco L. Fernandez.
Kilagyonig pang poning anak, ang poning banal Espiritu, Amen. ing grasya ning kinutang Yesu Kristo, ing lugod ning Dios, at ing sala ning banal Espiritu manatili kaya kayman. At kaya ka antimurin. Pakamalang kong kapatad, king Ebanghelyo po ngayon idamdaman tamo, penintunde Jesus, ing kakatamong ginu kay batnong pepakanan. Dapat sinabi ng Jesus, panintunan niyo ko, uling ikitsuing mala, none uling kinabsi kayo. Panintunan niyo, ing pamangan, masisira. Pamangan ang manatili ang gaking biye alananga, at ibianayti ning anak ning tao. At syuta mo po ni Keti, ban panintunan, at tanggapan ing pamangan masisira, ing tinapi ning biye, yapin Jesus mismo, kinanyoning tinapi. Parabang kanita, maging karapat dapat tamong tanggap king kakatamong Ginoo. Sisyanta pamuping kakatamong kasalanan, ing kakatamong kakulangan king biye, manyawad tamong kapatawaran, kapaldanan, sikanan, king kakatamong malugod at mapamakalulong Diyos. Ginong Jesus, tinapening biye, pasiknangan mo kami karing mabiye mong amano, Gino pakalulo. Ginoo pakalolo. Heso Kristo, tinapening biye, babiye mo kaya kami ing kaya kang sarili, ban kanan mi at inuman. Kristo pakalulo. Kristo pakalolo. Ginong Jesus, tinapening biye, adwan mo kaya kami ing maging pamangan at inuman ning metong at metong. Gino pakalulo. Ginoo pakalolo. Gino, king kaya kang ganaka patawaran mo ring kasalanan mi, at pasiknangan mo kami king kaya kang katawan at daya, king pamaglakbe mi papunta king biye alananga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
manalangin tamo. O mabiyaming Diyos, mau kami king alangkupa sa biya at ligaya, at king pangapatupad din sa blaming tagimpan. Ipawi mo yung sablaming danop kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo, ingkeken tinapen ng biye, at botang nakatabmum na kami, king kayang sarili, panimuna na kesan at pasignangan, banayat at mi, banayang yato, ing pamanganing pamikakasundo at saya, at bukod mong ikayng ganap makaibya kaniti, itiagon mi keka, king kapamilataning ginuming Yesu Kristo ang anak mo, amabibi at magari kambe mo, king kametunganing banal Espiritu, Diyos manggaman king alanangga. Pamamasang iba't king libro ning Exodo. Karin king disyerto ring memalen ning Israel, pawalangan migreklamo kari Moises at Aaron, ngara karela, mayapang gisa na nakempe matening Ginu, karin king Ehipto, karin makaluklok kami at makapangang kami, makapangang karne at aliwapang pamangan, hanggang bisa kami. Dapot ikayo, delayo keketi king libutad na ning disyerto, ban patenyo kami mo, king danok. Nga na ng Ginoo kang Moises, pauran kong tinape iba't banwa, para kay kayongan, sukat lang lagi aldo-aldo ring tao, at tumipon ketang sapat para king balang aldo. King antikaniting paralan, asubukan ko at akit nung balurang tukyan, inkanakong panabilin. Dindam ko ing karelang reklamo daring Israelita, sabyan mo karela, king manikwalang karning apanganda, potang sisilim na, at mikatinape hanggang bisala ning abak. Kanitara akilala, king ako, ing Ginoo, ing Diyos da. Inyang sisilim na, lintola ring da kalapugo, at tikpande, ing kampo. At naing abak ating ambun, king makapadurot, king kampo. Inyang mewala ing ambun, ating melakwan king babo ning gabon amapino at maimpis abalamu duman. Inyang ikit dayti ring Israelita, era balong sabyan nung nanoy ito'y at ngara king metong at metong. Nanoy iti nga nanong mekibat Moises karela, iti yaing pamangan apigkalub na kaya kayo ning Ginoo. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Inggamat ning Ginoo pakanana katamo, pakibatanala ring sablang kailangan tamo. Ing Ginoo pigkaluba nung tinape iba't banwa. Ing Ginoo pigkaluba nung tinape iba't banwa. Itang sablang dimdamtana at abalu, at tiro daring pipumpunan tamo. Etamo sukat lilihim karing katamong palipi, nune sukat tamong ilipat at sabyan karing tutuking lai,
ing sikanan ning Ginu, at ting makapagmulaling bage akeyang depatan. Ingino pigkalubanong tinape ibat banwa. Ing Ginu minutos siya king biga, at inutos na lang ni buklat ding pasbol ning banwa, pepawaran niyang mana ban apanganda, at pigkalupanong tinape ibat king banwa. Ingino pigkalubanong tinape ibat banwa. Inya ing tao king pamangan, ding anghel mengan niya. Labis-labis ing pamangan abinye na karela, dela nala king banal ng labwad, karing bundok akeyang simbot. Ingino pigkalubanong tinape ibat banwa. Pamamasing ibat kay sulat ng San Pablo, Karentao, Efeso. Kilagyuning Ginu, sasabyang kong matimid iti, e yun ang apusan at pamibiyebye rimpagano. Alang ulaga ing karelang isipan, e makanyan imbalo yu tungkol kang Kristo, nun tunay yung pekirandaman, in tiro ra tungkol kaya, at nung miturwanan kayo, king katutuan at tsukang Jesus. Lakwan nyo na, imilabas yung marok kapamibiyebye. Lakwan nyo na, isadya yung pangataw, ami papahamak uli na ning marawak ng pamitan. Ibayo nila rin puso yot kaisipan, at isulod je, imbayong pangataw, amila lang agpangking wangis nin Diyos. Ami patutuanan, agpangking kayang katuliran at kabanalan. Ingamano ning Ginu. Salamat, King Diyos. Mubukod king tinape mabibye ing tao, nune king balang amanong manibatan king asbok ning Diyos. Ingino manatili kaya kayo. At kaya antimorin. Pamamasa king mayap abalita agpangkang San Juan. Ligaya kaya o Gino. Inyang ikida na ring tao, king alayo ka rin i Jesus, niring alagad na, sinakela ka ring bangka at mintala, Capernaum, ban panintunande i Jesus. Inyang ikida ni i Jesus, king kangatbana ning dagat, kitnande, ngara. Maestro, kapilang kapadinatang keti, nga nang may kibat, ing katutuan sa sabyan ko kaya kayo, panintunan nyo ko uling ikitsulang ring kanakong mala, nune uling mengan kayo,
at kinabsi karing tinape. Eyo panintunan ing masisirang pamangan, none panintunan yu ing pamangan ang manatili ang gaking biye alanangga. Ibiyan na iti ke kayo ning anak ning tao, ulinging dinina ng upaya ning Diyos ikpa. Inyakit nande, naning sukat ming daptan, ban arapat mi ing parapat ning Diyos, nga nang may kibat Jesus. Iti ing parapat ning Diyos, maniwala kayo, king kayang tinubod. Sinabi ra kayo, naning malang arapat mo, banakit mi at maniwala kami keka, naning kekang daptan, mengan lang mana king disyerto, ring pipumpunan mi, agpangking kasulatan, dinina na lang tinape iba't banwa, ban apanganda, nga nang may kibat Jesus, ing katutuan sa sabyan ko kaya kayo, aliwa ing Moises ing minyeke kayo king tinape iba't banwa, none ing igpaku, yang babye king tune tinape iba't banwa. Uling ing tinape babye na ning Diyos, yitang titipang iba't banwa, at babye yang biye king yato. Ngara, dinan mo kaming parati Gino kaniting tinape, nga nang Jesus karela, ako ing tinape ning biye. Ing lumapit ka na ako, eya dumanop kapilanman, at ing maniwala ka na ako, eya kumao kapilanman. Ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo. Mayap ayabak ning Diyos po kaya kayungan. Dakal po salamat king Diyos. Ngeni tinok ng napaing uran at minta ko po keti bayang panintunan at tanggapan ing tinape ning biye. Good morning munan po karing at karing karelang pibali-bali ang mag-participate kaniting Santa Misa through online live streaming. So kaya kayo nga po may payabak muna naman. Bayo tayo po pigunaman ring pamamasangin pasibayo balikan tamo itang milabas, niyang milabas sa Domingo. So pepa kanano po ring dakalataw, pilalang tinape, pilala pong tinape, 5. Tatandaan niyo po ang popang adwang asan. Pilala po ring lalaki, 5,000, pero sinobra na pa. Pilalang kaing ding sinobra, 12. 5, 2, 5, 12. Tera na niya kanyan saklitan niya pa kanyan po. The multiplication of loaves and feasts. Jesus, He cares for His flock. Makupuke kayo. He cares for His disciples and apostles. Pepagpainawa nala, din kayang alagad, kaibat na pong migmisyon. Ikit no ring takalataw, lalapit lang. At sinabi na, balamuto palang alang pastul, sheep without a shepherd. Inya tirwanan nala. Oneng, inya pong tirwanan nala, mababingi na at iluking ilang alugal. At karin, pepa kananala. Tandanan tayo po potang mag-aral tang makanyan at inyang halos kapareho keng lumang tipan. Po? King lumang tipan ding Israelita lekono ning Diyos king Ehipto delano king lupang pangako
migistay la king ilang for 40 years at king ilang pepakanano ning Diyos. Bayo la pumiras king lupang pangako, pepakanano ning Diyos. Magreklamo la daranublo, itamo, kete king yato, papunta tamo king bie alananga king ligaya banwa. Kabapong maglakbeta mo kete king yato, ing Diyos, papakanan na katamo muna naman. Yapining amano na ning Diyos, at kayang sariling katawan at daya. Agakit po yung pamipareho, from Egypt to the promised land, at iluking disyerto, papakanan nila. Dapat itang pamangan na binyena ning Diyos, king lumang tipan, mamamatela ding tao, alala pang biye, alananga. Dapat ngeni tamo, magumpisa kiti king yato, papunta king ligaya banwa, ing Diyos, papakanan na katamo, king kayang amano, at king kayang katawan, at daya. Pepakananong Jesus, tatandanan tala puret ang numero, uling atin niya pong sabihan kening binasa pong ebanghelyo. 5 tinape ang puangadwangasan, 5,000, in mumunang milagro yapin itang anak, dinaken itang atyo kayo. Kaibat na nita Jesus, kinuha na lang. Pepasalamat sa king Diyos, at kaibat pemya na lang. Pakamalang kong kapatid, bayo tamo mangan, pasalamat tapa mo king Diyos. Kaya katamo pong Katoliko, keraklan bayo tamo mangan, tamo mga di. Jesus, pepakanan nala, bayo no pepakanan, pepasalamat sa king Diyos. Mga diya, prayer of blessing and thanksgiving. Bayo tamo mangan, mga di tamo. At intamo pong pangadi, bless us, O Lord, and these thy gifts which we are about to receive from your goodness through Christ our Lord. Neng misan kanita po, munta ka keng mall, pagmasdang koring mamangan, po tanga tunay pamangan kingarabda, lamunong lamon, elaman mangadi, elaman pasalamat kin Diyos. Manibat po ngeni, po tang mamangan kayo, bayo kayo mangan, mangadi kayo. Amen? Nyapan niya ko pong sasabihan excuse me niya po, nga kung mangutang, ing babi, mga diya ba yung mangan? Mga diya po yung babi? Alya po. Ing damulag, mga diya ba yung mangan? Alya po. Ing aso, mga diya ba yung mangan? Alya po. Ustong mengan kayo, kayo mengadi, bayo kayo mengan, balam aso kamo, balam damulag kamo, balam mo babi kamo. Gusto nga kang mga di, bayo mangan. Apa? Mga di tamo. Tuturo na ka tamang Jesus. Pasalamat sa kin Diyos. Bayo no pakanan. Dening tao. Inyang mengal kinabsilangan, mga 15 to 20,000 lapurening mengan, kinabsilangan, 5 tinape, adwangasan. Kaibat elamo kinabsi, sinobra la pa. Kasanting po ing lelanganan ng Diyos, sobra-sobra, etang masasayang nan. Bakit po sinobra? Kasi kinuwara mo itang kailangan da at ela memulsa. Agyampang dakaling tinape, oras memulsa ka, pane kukulak. Amen? Nanuya po yung, nanuya pa yung milagro, sinobra. Kaibat itang sinobra, pepatipo ng Jesus. Eta mo po magkakasaya. Agyang sobra-sobra ing lelanganan ng Diyos, kailangan eta mo
mag-aksayang pamangan. Lileletam, sayang, neng misan eta na si kaso, ne itang aliwa, itang sobra-sobra, eta na si kaso, yukseta na. So gusto po, akalimang ko mong sinabi, inyang milabas sa Domingo, World Day of the Elderly and Grandparents, lolo at lola. Neng misan po, lileleta lang, ding lolo pong lola, ding matua, tipunan tala, di lolo po'y lola, ding mga tua, neng misan paborenta na lang. Tandaanan tamo po, tiniklear ng Pope Francis iyan, World Day of the Elderly and Godparents. Tala kakalinguan, di lolo po'y lola, neng misan edano si kaso, lilele dala. Nung alalo di lolo po'y lola, alalo ding pengari tamo. At ilang wisdom di lolo po'y lola, kaya katamo po masyadong problema yan. Kaluguran tala di lolo po'y lola, ang po pa rin ding matua. So ito po. So sinobra, kay ba't pepati po na. Ingkutang alikwan ko kaya kayo, kalupatay Jesus, kalupatay tanganak amak miksye, kalupatay Jesus, ape para kalano ring tinapem po paringasan, kalupatala retang memulsa, o panetang mamulsa, o inipuing meto nga milagro, po tang metpak kipusan tay tanganak, Jesus ang po paretang taong memulsa, po tang akakita mo ini pane so sobra. Amen. Ngayon po, inyang kinabsila, gagawan ding ari Kristo. Uli sigurong nung maging ari, magobra. Aba, at ilang aring papakan mong papakan. Gagawan ding ari, sinikat siyang ginuta mo. King katamo pong bansa, itong sinikat ka, ay tagal kang makanyan ngara. Pero Jesus, alya, anyang gagawan ding ari, tinipladya mekoya. Uling yung makanyan ng misyuna. Mekoya, mintay king kangatbanan ng dagat-dagatan, minunayang meko at penintundere ng taong pepakabsyana. Inya pong ikide, yapining ebanghelyo ngeni. Introduction niya pa mo pita. Ing ebanghelyo ngeni, lawen niyo po pag-aralan tayo. At ne kasanding, masanting langan din ng babasan tamo. Ne po? So, penintunde, anyang ikide, kitnande, maestro, gino, kapilang ko paketi, ngaramong makanyan enepekibatan ni Jesus, nanong sinabi na ning ginutam, o ini po, ingkayang sinabi, nga na, ing katutuan sasabihan ko kaya kayo, panintunan niyo ko, uling ikitsula rin kanakong mala, nun uling mengan kayo at kinabsi ka rin tinape, panintunan niyo ko, uling kinabsi kayo, pekintinjan itang mala, inyang peparakal ang koring tinape, nino ining peparakal ka rin tinape, makafocus la po ka rin tinape, aliway ning milagro, aliway Jesus. At nanong sinabi ng Jesus, eyo panintunan ing masisirang pamangan, nune panintunan nyo ing pamangan amanatili ang daking biye alanangga, ibiye na iti ke kayo ning anak ning tao, uling yung dinina ng upaya ning Diyos. Panintunan nyo itang pamangan amanatili ang daking biye alanangga, ibiye na iti ning anak ning tao, yapin Jesus. Nano po yung pamangan masisirang? Nano yung pamangan amanatili ang daking biye alanangga, yapin Jesus.
Sasabihan pune-pune, papunta tamo king Eucharistia, pamangan, mamangan tamo keti, pakanan nakatamo. Nano pungining kutang darening tao, nano yung sukat ming daptan ban arapat mi, ing parapat ning Diyos, nano yung gawan mi, nanong peki ba ng Jesus, iting parapat ning Diyos, maniwala kayo, king kayang tinubod. Maniwala kayo kang Jesus. Maniwala kayo kang Jesus. So itampo ngini, maniwala tana. Ila kanita, ila meniwalang tambing. Nga nang sinabi, ngarapuring tao niyang maniwala kayo, king tinubod na ning Diyos nga ng Jesus. O ini po, pagkapag-aralan tayo, pakiramdaman niya po, mangutang lang pa si bayo ring tao, nano ing malang arapat mo, banakit mi at maniwala kami keka. Ginawa niya pong malay. Ot mangutang lapang mala. Baloy po bakit mangutang lapa? Nung balikan tayong lumang tipan, inyanging Diyos, pauran niyang mana, tinape, dening Israelitang lalaki, deng bibilangan da po kanita lalaki mo. Pilan lang Israelita, ding mengan king ilang. 600,000 ang lalaki. More or less, 600,000. Pera puring ding babay po paring anak. Nanong sasabihin na rin Bible scholars, ela bababa king 1 million. Pero ring lalaki, more or less 600,000. Nya manin to lapang mala. Bakit po? Ing karelang kapaniwalan, potang datang yung Mesiya, kailangan pakanano ring tao, lampas karetang 600,000. Potang datang yung Mesiya, ing tangdanan ng Mesiya, yapin, pakanano ring tao, mahigit lang 600,000 ding lalaki pa mo. O pilan lang pepakanan ng Jesus. Ding lalaki pilan lang. 5,000. Inyapin po yung labisang maniwala. Kailangan ing datang ang Mesiya, lampasano retang 600,000. Potang pakanano ring tao. Inyapin nila maniwala, uling ding pepakanan ng lalaki, 5,000 lang. Kadwapong sangtan. Ing mananapo manibat king banwa. Kabang detang tinape, may nibatan lang mo kitang anak. Akakwa tayo po. Eno man may napoy detang tinape, binyeno ning anak. Eno man may nibatan king banwa. Inyapin po, ela meniwala, katlong sangkan. Aldoldo, king lumang tipan, aldoldo, mumuran pamangan. Kabang Yesus, minsan yang migmilagro. May katadwaya po ini kang Matthew po pa kang St. Mark. May katadwaya migpeparakalan o rin tinape. Ing metong kareng Hudyo, ing metong kareng Pagano. O reni po rin atlong sangkan. Bakit? Ela meniwala. Dening Hudyo, dening tao. Kay bati Jesus nga nang may kibat, ing katutuan sasabihan ko kaya kayo, aliwa Moises ing minye kaya kayo king tinape ibat banwa, none ing igpaku, iyang babi king tune tinape ibat banwa. Ngara, dinan mo kaming parati kaniting tinape. Dinan mo kaming parati. Uling dening Israelita, aldoldo po mamangala, tatanggap lang pamangan. Nung ikay Mesiya, dinan mo kaming pamangan, parating pamangan. Kay bati Jesus nga na, ako ing tinape ning bihe. Lulubne po kayo nine, ing tinape ning bihe, I am the bread of life. Nga na, ing lumapit ka na ko,
iya dumano. At ing maniwala ka na ko, iya kumaw. Lawin nyo po rin amano na ng ginutang. Kaibat nang sinabi, ako ing tinapi ng biye. Ing lumapit ka na ko, iya dumano. At ing maniwala ka na ko, iya kumaw. Kapilan man. Maniwala ko po kanita, I am the bread of life. Panay pong tatandaan nitang I am the good shepherd. Yan po. I am the bread of life. I am the resurrection and the life. Yan po. Panay pong I am, present tense. King Jos, makanya niya po, I am the bread of life. Bread is food, pamangan. Bread sustains life. Without bread, there is no life. Diba po? Bisa kang mikabiye, kailangan mangka. Bread sustains life. Nung alang pamangan alang bread, alang biye, anya ni Jesus, ako ing tinapi, ako ing pamangan, ako ing tinapi ning biye, Kristo ing tinapi, nung alang Kristo, alang biye. Amen? Lako may tinapi, alang biye. Physically, dening tao panintunan ding pamangan para king katawan, para king atyan. Aliwa mo po pala yung panintunan tamo ing pamangan para king atyan. Panintunan tamo ing pamangan ning kaladwa. Adwang pamangan nini para king katawan, ampo pa para king kaladwa. Spiritual food. Ating spiritual food tamo, yapin ni Kristo, tinape ning biye. Alang tinape, alang biye. Ing tinape, susustain na ing biye. Makanyan muna naman keng spiritual life. Nung alayo Jesus, alang biye. Mabiye ka, nung alayo Jesus, ala ka pa mo ring biye. Bisa kang mikabiye, tanggapan mi Jesus, ing tinape ning biye. Amen? Den ano ang tao, ing panintunan da ing pamangan mo para kingatyan. Elam makirandam kingamano ng Diyos, ere tatanggapan ning katawan ng Kristo. Nya, keng daratang pong Domingo damdaman tamo, inyang sinabi ng Jesus, ako ing tinapi na ning biye. May bubulungan lang, era tanggap. At kentutuking Domingo, ingibiye ko nga na, yapin ing laman ko. My flesh na ng Jesus, nga tuki-tukila po rin. I am the bread of life. Ako ing tinapi ning biye. Kentutuki nga na, ay iba't banwa. Jesus pala, yapin ang tinapi ay iba't banwa. Jesus, iba't siyaking banwa. Yung tinapi ay biyena. Yung mismo, yung tinapi at tanggapan tamo, ing kayang katawan, kentutuking Domingo, ing kanakong katawan, ing pamangan, at ketapang metong, iyabe na ning kayang daya, inyapin po pi parti-partido den, ban kanita, ay tindyam tayo, papuntaya king Santa Misa. Po? We need food to live. We need Jesus to live. Without Jesus, there is no life. With Jesus, if you have Jesus, you have everything in life. Niya sinabi na,
Kening binasa ko, ako yung tinapining biye, ing lumapit ka na ako, iya dumano. At ing maniwala ka na ako, iya kumaw. If you have Jesus, you have everything in life. Because Jesus is God. Seek first the kingdom of God, and everything shall be added unto you. Nya eta mo po pasang yang naning oras tao mo keti, potang sisimba tamo, panintunan tao mo, ing pamangan masisira, ing pamangan ang manatili ang kaking biye alanangga, ninoy ni Jesus, ing tinapi ning biye. Amen. Ipasiyap tamo po ngining kakatamong kasalpantayanan, sasalpantaya ko, King Diyos, sipang mayapayang tuto, linalang king banwat yato, at kang Heso Kristong anak ng bugtong aginuta mo, pengagli king upaya ning Espiritu Santo, mi bait kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mikutkot, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo, sinubliang mebye, pepaitas siya banwa makaluklok, wananing Diyos, sipang mayapayang tuto. Iba't ka rin magbalik yan naman keti ban mukum karing mabiye ang pong menga mate. Sasalpantaya ko king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding Santo, king pangapatawad na rin kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king biye alananga. Amen. antinaning makatipon ta keti king lagyo ng Jesus sa ginuta mo, talantala arapana, ring pamangailangan ning kayang balayan, at ing danog ning mabilugayato, nga tamo pong manalangin kaya, Gino maging biyenakasam ning yato. Gino, maging biyena ka sa ningyato. Para king Santa Iglesia, banding kayang pamantok at ministro, pasignangande ing balayan ning Dios, king matampanang pamangan ning Ebanghelyo, manalangin ta king Gino. Gino, maging biyena ka sa ningyato. Para karing dakal ngening kasalukuyan, king mabilog ayato, ayalang sapat apamangan at binang kalulu, ban me biye tune makataong biye, at ding makiagyu, ipakit da naman sana ing lugod da at pakalulu, bading sabla mikadesenti lang pami biye manalangin taking Gino. Gino, maging biyena ka sa ningyato. Para karing mesagsag a Kristiyano, banking malagwang panawon, piraswan tayang miyabe-yabe, ing metong mong tinape, ning metong mong Gino, manalangin taking Gino. Gino, maging biyena ka sa ningyato. Para karing anggang komunidad Kristiyana, ban mabiyasa lang munye e pasabing ulaga king Eucharistia, at mangu ibat kaniti, king tetagan mitagulaling king karelang sarili, karing kapararang tao, ipanalangin taking Gino. Gino, maging biyena ka sa ningyato. Para kay katamungang at tsuketi, ban ing balang Eucharistia, maging metong yang pamikatabno king mabye Kristo, ban ipawi na ing kay katangdano para karing bage manatili, at sa upana katamong may gitlugod king metong at metong, manalangin taking Gino. Gino, maging biyena ka sa ningyato. Ngayon po, aduan tamo yung sarilitang kapagnasan. Gino, gaganakan mila at ipanalangin, dingaganagan ng mesalantang, king milabas sa bagyo, ding miyalbugan, ding alang tuknangan ngayon kasalukuyan, alangapangan, ding masakit, pauli na ning COVID-19, Delta variant, ding ganaganang milalako pag-asa, antabayanan mo sana, uling ikang tinapining biye, adwan mi iti, king kapamilata ng Kristo, Ginumi. Amen.
Manalangin tamo kapatad bainting kakatamong dawon, ing kakatamong tulat kasakitan king biye, matanggap ngan king harapaning Diyos, igpang mayupayng totoo. Tanggapan niya sa ning Ginoo iting daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kakatamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O mapamakalulong Ginoo, pabanalan mo retingayin at bustan mong iting spiritual ming sakripisyo, gawa na king alananggang regalo keka, itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginoomi. Amen. Ing Ginoo, manatili kaya kayo, At keka antimore, iyat na yoring pusoyo, makayat na no king Ginoo. pasalamatan tayong Diyos a ginutamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan da kang parati at numan ka rin. Oy pa, Diyos king alananggat lubos mayupaya, ing sabla-sablang bage, malati at maragul, itingan dapat mo, ing pamanaliwaning panawod, kaleldo at kauran, pamintuana ing batas mo, ing tao may gawaya king kekang wangis, at mi pagkatiwalan king lelangan kambening sablamong kapagmulalan. Ying maging talasuyo mo, magari king sikluban king lagyo mo, at pupurian ing kekang ligaya, king sablang dapat mo, kapamilatan ng Kristo at kekaming Ginoo. Purian na ka Ginoo, kambering sablang anghel, king karelang daralit ning tula, at ikamingan ngaming kakanta. Tunekapin banal oig pa, ikay panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalumpumi, pabanalan mo sa detingayin kingupayan ng Espiritu mo, ban para kami, magawalang katawan at daya ning Ginoong Jesu-Kristo. Bayami dawon ko sang lubking pamaylasat kamatayan, kinwaning tinape, at pepasalamat siya keka, pirasone at binyene karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye, iti kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kaibat ni ngapunan kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyaning kalis karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan minum ko kaniti, iting kalis ing kanakong daya, ing daya ning bayo at alananggang tipan,
Amibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, bangketa mi patawaran laring kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. In misteryo ning kasalpantayanan, inyang ining gaganakan mi o pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebi ning anak mo, daraon mi kaiting tinapin ning biye ating kalis ing kaligtasan, lain ming pasalamatan keka, ing pepalirian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka, mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming ansanang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipunan na kaming anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me oig pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, bamiganap ya king lugod, kambenang Francisco ing kaya kaming Papa, i Florentino ing kaya kaming Obispo, ipasiano ing kaya kaming Obispo Emerito, ting sablang pari, ganakan mula naman ding kapatid ming pepainawan at maninaing subling miye at ding sablang meyang na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapad dapat magkamit king biye alanangga, ban kaya bening wan a Birhen Maria induning Diyos, kambenang San Jose, ding apostol at ding sablang banal, at tinupad kimbal mong kaburian, king kakabaning panawon, puriyan dakat paligayan, kapamilatanang Eso Kristong kekang anak. King kapamilatanang Kristo kambenat kayo, ikpang mayupaing tuto, kagum ning banal Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alanangga. Abe-abe, may kakapatid, meto nga pamilya na ning Diyos, ikanta tayo po yung panalangin na tiro na ning ginuta mo.
Ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok. Malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi. Banking kasaupaning kaya kang pakalulu. Parati kaming mikabos king kasalanan. At maligtas kami king sablang kaligaligan. Kabang maninay kami kambening maligayang kapanaligan. King panyatan ng Yeso Kristo kaya kaming dalapangabos. O Ginoong Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo, emo sapo babalik danding kaya kaming kasalanan, no nelawan mo ing kasalpantayan aning kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mo pong bilugan agpangking kaburian mo, ikay mabibi at mag-ari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, manatili sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka antimo rin. Pakit tamo pong yening may kakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kayo ngan, kapayapan. Peace be with you. O ning Ginoo tayong Jesucristo, ing makaibe tune kapayapan at kaligtasan kaya katamangan. Tanggapan tayo uling luwan lading mayaws kingapunan ning kordero. Ginoo, kumatampang tanggap kaya ka, dapat yagkas may nga mano mo, kumayap na ako. Ing katawa ng Kristo, Amen. Paganaka po para king organisadong pamakinabang, ing pari o EMDC, lumapit kaya kayo, inya manatili kayo po kareng pwesto yo, para karetang makasadyang tanggap king banala pamakinabang, manatili kayong makatalakad at yatsyat laring palad o gamat, para karetang yatanggap malyari tapong lukluk o siklod king panalangin, hala na pong magsalita kabang makinabang. Salamat po.
O Ginoo, pagkalub mo kaya kami ing sikanan ning bayong biye, kapamilatan ning kalam na ning banal a Eucharistia, ipamingwa mo kami king lugod mo, at isadya mo kami para king alananggang pamanatbos. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Bayong Oratio Imperata laban king COVID-19. O mapamakalulong ampong mapagmalasakit ay kami, lalapit kami keka kaniting masipita pamangailangan mi, adon mi keka yung kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakal akasakitan ke kami at may kamatian na karing dakal at tao. Adun mingeni ke kayong balikdan mo kaming mipnong lugod at iyatsyat mi ke kami ing makawulong mong gamat, ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasignangan mo ing kasalbantayanan mi at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi antabayanan mula ring taong mitutukan maninton panulo para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mula ring pekapon ming bansa at lokal, ban mamili at salilamu karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, ating gawan da iti makasalikot, at bukod mong paraking kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi, ban mapupos na iting pandemya king bansa mi. Ipanalaan mo ring doktor, nurses, ading sablang lilingap ka ring misalunan, ban makasuyula ka ring masakit kambening belwan at masabal. Pagkala mo lang kabusalan king kaisipan at katawan, pasignangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap ka ring masakit, mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalan milaretang miyawa na kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mularetang lilingap karela, pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang miyang unabiye. Pagkala mo kaya kaming grasya mo kareting masakit na panahon, ban magobra kaming miyabi-yabi para king ikakayap ding sabla, at bang makasaob kami karetang mangailangan at pakakalulo, manano na sana paulining masabal, pamagmalasakit mi para king metong at metong, mikabos kaming alang kasasagulan kaniting krisis. Layon tayra na kami king pamagbayong loob at kabanalan. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsapdal kaming magkanlong o kabanal-banalan na induning Diyos, emo sana pisawiling aklis mi keka, king kakulangan mi, nunebagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Birhen. Birhen de los Remedios induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod. Ipanalangin mo kami. Luklo kayo po sagli. Pasibayo po atin confession king kakatamo pong parokya. Inya ito by appointment po detang bisa mong bisal sabihan damo po king opisina i-schedule tamo from Tuesday to Friday after the 6:30 a.m. Mass. Antimo rin po uling August 1 ng ini, bukas Monday August 2, magumpisa na po ing ating donasyon para keng deng magpark keng patio tamo. Deni pong ali kumbi magamit la keng restoration tamo keng pisamban. Itang mumunang oras 10 pesos.
Balyari po nga gawang 20 o kaya 50. Kaya po. So puluya mo pong pesos itang first hour, itang succeeding hours, 10 pesos muna naman. Sulitan ko po dating alikom tamo nung atintang alikom, magamit la pa mo rin po keng pisamban keng restoration o pisamban maragul. Those who are exempted, yata pong exempted keng pamamay donasyon, po ang ating kasal, binyag, churchgoers, ng Domingo po, at ang timurin, detang sisimba ang pong mag-serve keng 6:30 a.m. Mass, deta po ela adonanan donasyon. Dening church o drive-thru communion, mag-communion po, clergy, families, visitors of HRP clergy and staff, and for special occasions po. So, vehicles with monthly stickers, deta pong Suki, Aldoldo, malyari la pong muntaking opisina, manyad la pong stickers. Kaibat, ang timurin po, dakala salamat, karetang Mekiabe, keng Healing Rosary for the World, inya pong may labas sa Merkulis. Dakala salamat kaya kayo, king pamakiyagumyo pamakiyabe, king pamangadita mo, king Santo Rosario, miras no pong 100,000 views, neretang mekiyabe kaya katamo. Kaya kayo man po, dakala salamat, ang timurining fundraising sale at the patio. So, pakamalan tayo po yung Santa Misa, Ing Santa Misa, ene po inimbento ng Santa Iglesia. Inutos ng Jesus, ini. Nung no ka rin tayo tatanggapan, ing tinapi ng biye, iyapi ni Jesus. Nga na pa po take this all of you. Itamangan kailangan ding Katoliko, ganaganang Katoliko, sisimba. Pero mretang anak, take this all of you. Na sinabing, take this only few. Amen. Deng sisimba po kaya katamo 10 to 15% lamang. Nyay kayo pong sisimba, kumbiran nyo layag katsula, deng kaya kayong katubale, deng siping yung bale, aliwa mo po ikayong miligtas. Kailangan ding aliwa pang tao. Miligtas lang. Ing Diyos buri na miligtas tamongan Nya importante ya po ing Santa Misa, ing banal ay Eucharistia. Kaya kayungan po, dakala salamat. Talakad mo para king final blessing. Ing Ginoo, manatili kaya kayo. At kaya ka ang timurin. At bendisyonan na kayo ning malugod na Diyos at ding kaya kayong pamilya. Ingig pang, ing anak at ing Espiritu Santo. Amen. Ing Santa Misa mi daon umetana king kapayapan. Salamat, King Diyos. Para apanatilyan taming gustong laot king bawat metong at metong, pakisabi mi po, manatili tamo ka ring pwesto at panayan tala ding asherets. Ituruda po kaya katamo yung gustong dalanan palwal king kaya katamong pisamban. Paga na kami po na ela kakalingwan babaldog deng form, king kaun ang makakabit lele daring pasbol. Dakala salamat po.
Mapilang kapabaluan king pamamuklat ng pisambang maragon. Eye kakalingwan ng pamanyulod face mask pachelul walong munta pisamba. Magdala kong sariling payong nung sakaling muran o mapali kabang manenaya king pila palug pisamba. Mayap nung magdala ka ring sariling alcohol o sanitizer. Bayo ka lungup isamban, dumalan kang body temperature check. Eye kakalingwang kwanan, inke kayong contact tracing form. Tukyan may asher kilo, bangit turo na ng nuka rin kamalyaring lukluk. Magdala kang sariling panyulat para king pamamilap ng kaya kang contact tracing form. Mapilan mong parishioners ring malyaring lungog pisamban. Tukyan taya ang physical distancing kilog at kilwal pisamban. Panayon tala ding ashers para duangan ding kekatamong ngayon. Alapang holding hands kabang pangan dyan ing ibpami. Antimurin king pamamya kapayapan. Iatchat labing adwang gamat o palad para king pamananggap hostya. Ela pa mo malyaring uman, apisan, total nanding anggang malayamahit king pisangban. Kaibat ni Misa, kakalingwan ni balik din kaya kayong contact tracing form. Eka
signalan mo. Sikat man intuming aking eka manapuking bangin mananagul maning alun eka lumug malumog ako'y kinumo at yung siping mo eka tatakot eka kakarok at yung